Evo nas u nastavku igre Terminator Salvation. A da se otkačimo od ovih letećih objekata. Evo je opet ona velika letelica. Promašaj. A pogodak sada. Ima li negdje ovih raketa? Ima, dobro, dobro. Da ih bar ne štedim. Desi, aha, ovdje gori, evo. Još gore. Sad smo na čistini. Aha, evo ga. Čista meta. Malo je ošapućen. Ajde bre, pojavi se. Evo ga. Bam! Da vidimo, da. Ja mislim da sam ga dovršio. Nema potrebe da ispaljujem dalje projektile. There's too many machines on the streets. We'll never make it that way. But I do have an idea. Let's hear it. Union Station is nearby. We use it to go underground into the subway system. Follow the tracks all the way to Eagle Rock. You think it'll be any safer down there? Guess anything's better than staying topside. Besides, this is LA. No one ever uses the subway. Idemo dalje. Just thinking about how nice it would be to take a real shower with real water pressure. Not like those showers back at the base. You know where the water just drips out. Real shower. You mind if I tape her mouth shut? Ladies, we're a team. We need to work together. Evo ih opet ovih pauku. Nešto mi se ne troše ove rakete koje imam. Ja pokušam u bateriju da ih gađam pozadnje. Ajde. I tebe, druška. Thanks, you too. We should hurry. Skynet knows we're here now. Ima li ovdje? Nema. Daj da uzmem ovu. Evo ih opet ovi. Ove leteće napasti. Gledam da mu priđem iza, mada ovo me primeti i ne da mu gađa što mu je baterija. Da, ajde, tako je. Opet ovi, ajde odavde da probam. Ništa. Dobro je. Wow. Lete metkovi sa svih strana. Ništa mu odavde ne mogu. Moram da tražim bolji ugao ili granatu da bacim. Gotov si, bar ti. Da,
skušamo odavde. Jao, okrenu se, malo mi je falilo. Jedna bombica. Teško šta mogu učiniti ovom automatskom puškom, ona je nekako slaba. Dobro. Bar sam ga bombom dotukao nekako. Idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Idemo dalje. Evo ih još. Čekaj, dvoje, jedno, još dvoje. Loš ugao. Ne mogu im ništa odatle, mislim da moram da se povučem, dobro. Ja, evo ih, opet ove leteće dosade. Ništa ne mogu odatle. Loš je ugao, moram još malo da se povučem po svakoj prilici, jer odavde ne mogu da mu zakačem bateriju. Ajmo odavde. Ajde vidimo sad. Ajmo. Ajde bre. Ništa. Evo ti bomba, prijatelju. Nema više municije ovdje. Idemo pumparicu šake. Dobro je. Osade još ovaj. Moram granatu, nema drugo. Inače ja gledam da štedim te ručane granate. Baš kad nemam gde. Onda ih... Evo ovi su se namestili lepo. Prišao sam im nekako iza. A ovi će biti likvidirani. Obično gledam da čuvam granate, znači ne volim tek tako da ih izbacam. Znači oni su mi nešto zadnje ili kad zapadnem u neku frku težu da bih mogao da se i branim. Više ih koristim kao defanzivno sredstvo nego kao ofanzivno. Ima li ovdje? Ima, dobro, ovdje ima. Ovdje je ovo kao neko mitraljevsko gnezdo. Ajde bre druškane. Istroši municiju. Idemo dalje, idemo dalje, da idem dole. Čekaj da probam ovdje. 1, 2, 3. Toliko vidim da su ostali. Za sada. Dobro, ovo je dole. Evo ti bomba, prijatelju. Ajde bre. Ništa, moram da menjam poziciju. Moram da menjam poziciju. Jedan je gotov. Dobro. Dobro je.
Baš je bila žestoka bitka. Idemo dalje. Follow me. Za mnom, kaže. David, it's Connor. Just letting you know we're heading underground, so we'll be out of touch for a bit. How long until you get here? It's hard to say, David. We're still a ways out. I don't know how much longer we can keep this. Hurry. This place used to be so beautiful. The Spanish architecture, marble floors. Such a mess. I'm so sorry. Ovo je već nova etapa. It's gonna be okay. Solidno je uređeno, bar po meni, jer ovo je kao neka vrsta nakon apokalipse, nuklearnog rata, znači vidite okolina kao sve je razrušeno, uraslu korov i znači bitka sa mašinama. Inače, igra je prekopirana od istoimenog filma, ali po meni nije loša igra. Da idemo, ovo je kao neki... Eating each other to stay alive. You mean cannibals? And did they hunt with mutant dogs too? Don't laugh. I heard they've taken over. Sad ćemo da vidimo šta je. Command never sends anyone near there. Ovo je neka podzemna železnica, koliko mi se čini, koja je uništena, a koja se koristi kao bunker, gde su ljudi koji pružaju otpor, koliko ja mogu da shvatim. Da. Cut yourself. I said cut yourself. Now what? We've heard rumors of machines with rubber skin. Supposed to look like people. Guess you ain't one of them. But that still doesn't explain what you're doing down here. My name is John Connor. This is Blair and Angie. We're on a mission to rescue resistance fighters trapped behind enemy lines at the Eagle Rock Skynet facility. The three of you are gonna infiltrate Eagle Rock, when the whole resistance just got their asses handed to them. That's a likely story. Tell me what you're really up to. What I told you is true. Command refused to send help, so we're going it alone. We know the risks. We'll give you food and water, plus whatever other supplies we can muster. But I'm warning you, we lived in these tunnels for years without Skynet bothering us. If you brought them to our doorstep, I'll kill you with my own two hands. Understood. Thank you. Barnes is our quartermaster. He's a big guy, bald with a beard. Sings to himself a lot. Can't miss him. He'll get you what you need. Ajmo da vidimo da ovdje su šatori koji su razapeti ovdje. Da, to je neko skrovište. Ljudi koji pruže pokret otpora, odnosno otpor mašinama. Right. Well, I'm John Connor. Warren said you'd help us out. I need rations. 3 people for 3 days. Plus whatever medical supplies you can spare. What, y'all planning a camping trip? Something like that. Yeah, well, you need to watch your backs. Some mean old bears out there in the woods. You know what I'm saying? Yeah. We've seen our share of them.
We'll come this way then. Machines! The machines followed you here. You've endangered all of our lives. Machines kreću napad, alarm se oglašava. Take this waste of space and make sure our Idemo u novu bitku. Buy us enough time to get everyone out of here. I'm 2 steps ahead of you, man. I'm coming with you. Come on, follow me. Hajde, kaže, pratite me. Dobro. Idemo za tobom. Man, you really managed to piss Warren off. He's right, though. The machines must have followed us here. It's our fault. He said no one's bothered you guys for years. Don't listen to him. Man, it happens every couple of months. Skynet finds us. We pack up and we run. He just likes to have a scapegoat. Okay, here's how we gonna do this. You keep the robots off of me while I set the charges. On my signal, we run like hell. You got it? Did you just call them robots? They're robots, right? What else should I call them? Fine, no problem. Sada mi se čini treba ovog da pokrivamo. Da, koliko se razumeo. Hold on. What's that? One of the charges must have come loose. Skip it. You have enough C4 to blow the platform. Yeah, but they're wired in series, not parallel. One goes, they all go down. Can you fix it? Yeah, but it might take a minute. Dobro. Za sada pružam otpor. This one looks fine. Ćao druškane, sad i tebe. Bio prijatelju. Jao, evo ih opet ovi. Ove leteće dosade. Ajde bre. Tako je. Nema je ovdje. Ona bazuka. Ništa s ovim neću napraviti. Teško. Potrebno je ovo da se granatira. Ima ih dosta. Dobro je. Za sada. Čekaj ovdje. Evo je bazuka, da li da je uzem? Ovo je opasno. Koliko mi je oduzeo energije. Ajde druškane. Idemo sada sa druge strane. Menjamo poziciju. Još jedno mitraljevsko gnezdo. Mislim da ih ima još. Da, još.
Nestade. Evo ti jedna granata. Wow. Kako pade kao. Izvolite poklon. Ajmo sad i tebi. Dobro, ručna bomba. Vidi je, još se kreće. Ajde bre. Daleko sam. Dobro. Ja mislim da je to jeste, sad idemo u povlačenje. Wow. Ostali smo čitavi i uspeli da pobegnemo od ovih omahnitalih mašina. Barnes, you did a great job. You'd be an asset to the resistance. Yeah? We should talk about that later. Right now though, we Otprilike to bi bilo to u ovom videosnimku, pa se vidimo u drugom videosnimku. John, Blair. All right, that's the last of them. We're good to go. You three, ride with me.